ngài cũng lấy sẽ cho xiên như phi về qua ban cái ly phi ngầu cũng nấu apa phi wan ban ngọ yang be bat han ju phi bat thia hau nu lum kan tang klam pep phi kan mau yaki hagasi em go joki la dai di mei pa jung phi phi se kan mau yaki ye ki jing sbon go joki la dai gi kun ti phi se kan mau yaki jing shitom le si ga bla pan long ki ba ken poi sha gi jing yap no yaki jing ki ba phi la bo Hagaban sumasuk hari ki lagi degi ba i ba thon jumpi parlok jumpi pisakan mau itu kisngi hagau hidon lang bat piwan hang ne menjadi sngi bani kendu iki nagabata jungi ki kon Kristen Katolik ki balakhat no kim day ki badu ai ki balakhat no ki day ki bayo thia hau trai intien ki basuk tanat bha suk ki dong yap ki bayap hau trai ong kitab jiban pau suk ki dong yap ki bayap hau trai Loong ni bagi layu kian sa shem jing jat hai na jing trei shitom joki na margi kamba bha joki ki bot yaki tegirang yap ki bayap hau trai ki dei to ki balapan kre lepa bandon ban utrai hakapor bagi dang em ngi bun sin ngi kemen habai don ki ba yeng asam jungi la se ki ju poi hei mani kan rei hat pir ki jing yap I khon ulang do lapan sle la de hai yeng ne ko hospital ngi kwa iki bakin yap hau trai bagai ka sem ka tengen na du kata ngam pedrem ya gitu kiba Kito kiba haka menit bakado ki pai shogle Henry ke jendalas ngau bha shibon ban nang ban emu trai silen tertai Omdei tan haka menit bakado kumunong tu halor gading pana ubayo tur ika beneng dei nong tu ubah tritam laban ong kumnu bani urung ha beneng te bonangi ba iba thon jungi re si daga baburam mi pathia angni kajing I jung blei katre arsha ya gitu kibale se lanong no ba kim shem la jan ho blei ha por bagi don hagani ga prathei henry hashwa bakin klat kiwan stet show blei ublei upiang arti arjat yaki Ngios ngel ngitip sepang kejing om jong Yesu. Kumuto pa balapiar kiti bo khon man phayeng khon balaja. Kum galang brot ke balaja. Kum gajanka ke balaja. Kum yung nong tu ubaw Yesu la ong mantakas ngi mendon bat ngah paradise. Denray kan mau kabalang kahikai ke om ba kidang don kam ban penbiang Kidang don kambat penbiang wan telawan ke Tenrei kajing pen khoi pat kadang bun Konan para bi pipen lot shibun ba ban pen khoi ya kini lum jing tep ban ai rong ban pen internet don blas namot bla kan ro blok ngadi ban ya ro ipi Tenrei kan mau
ke ba pidon kam ke Pakistan be I kadai ke jing rap iki bagi nang penkut yo bagi don kam dia kata ke jing penkut namar ke kitab jing penpau ke om don ke bam kut ke ban rum hakim abdeng kini gentien ke tu ingi sepang ke jing don jong kata kajaka jong ke jing penkut bagabalang ke hikai bagi rukui ki babun ya tu ingi sepang kini ki mensim ki badon apa di pun koi upadre piu we na ki rukui ki ba pau jongan ka century ki jungi ulong ba ulawan we umang tane upadar ubalayap ulong bangade Joseph ubalayap hakajin peluding ngampat yolat bandai cerneng ngadang sa hakadi bangkoi ngadang ap saya kemas ke jong pi nagaliang jong upat padepio ula penlonge kemas hak step bada porjan biit nagaliang jong tau ju kemensim ke balak latno kawan pau keong alas sup menta kuble shibon ngale chabneng habagi cek haga register hapo kita dibayap haga ke monastery kilap ya kerteng jong tau Joseph bat haga juga tarik hi balayap haga jing peluding lawan sagwe ke mensim pada Padre Pio pide bentip pada Padre Pio de we de rukoi ki bakrau juga balang hak baula ban ya tu paru ki badon long ba Archbishop Fernando apa boleh ya kendu yu lada ki Bishop kita berwan pai de em sya kani ka ilum jungi hakat hamaba bagi kendu yu sya ba Bishop Fernando dan hasul ha berpoi sya wang uneu missionary juga India tu nek pai no sya jaga hak bau de ban abatrei hanta klam don kam ban ya kren kubur juble ke bawan nambau Padre Pio kelam bagi bishop kibelar nang balik na benda kejinya kendu ya upo harum ladon ro sagawai ke mensim galwan hau Padre Pio ke baong kumno kong ngadon kam ya kejing uble upa inga bani kendu ipi bapin ya tu bapin pa nga syabeneng bapin dua yang bapin penlong mas nam ta jonga ti hani lai thu ba nagaliang jong Padre Pio wangal adep mas pinap hadu la syai bandai sabneng dan adep mas nagaliang yu tau mensim uladong mong pileben nga jaatan ti sisya ufada Padre Pio wang ngasau tu ika bor juga mas ba lese de mangahi ngala de ban panlong ka mas haji sin ban payu shabdeng ka kasngi ban perslam tang si sngiru umla apshu tegi mesim bai bathon jingi kilom ku peta ko Pakistan bi ki ap ya ke jing duai ke jingi ban penbiang yaki ban penbiang nam tagi pop kisang juki Om day tang itu kibawan pai haka last moment haka minit bakadu banyo ke jinya super ublay kidon ke si kibam shimlakan mau ban khot igleng do kila shu khat no ublay unom tap iki unom shop iki hidu job namar ba ke jing ong hi jong u juga ketien ju ublay umkwa bagaway ke mensim kan jot
Ublay umkwa bagaway ka mensim kan jot. Bagi sisya ya kata kejing kejing isnay kejing ublay kebakwa ya ki mensim bakin don rangkat batu. Ublay ulat hawing kadur kejing bagi kejing long paka kejing long sidur baru ublay kamde tagadur met jungi hendray ka mensim jungi. Jar bangay perbayo apatisma unayim. Jar bangay en penrem. Ongka gospel katku Markus kalnong bakandriyo. Sisya kibangay. Kibado nakatmir kajiyap. Kibakan mawi ublay. Tangman syukan mawi ublay. Banamkan tayo ublay. Kadehi kajing don ban ublay. Kabalang ha kajing long kami kajong ka. Kaduai klem sange nagabanta ki mensim ki bala klan no. Hage jin duai miet ni duai berbor pakon arta pebenetia yang go try tu ayaki ki jin jat hai bam jukut bagi jin syai bam jukut kat ki syanya ki pigwa bagi bai e baton jupi parlong jupi ki kon ti ki me pa jupi de sabreng duai miet rebon nangi me duai miet kita given sim bisa kut don kami ke jirap gomang irap ya kibai patho jingi bagi dang don ngani perthei bagi pang yong le sim dawai nong ta lale le cek ta hospital gilale manta kan mau ku perlistan ba iye kane ka kam jingi kam bat kut ngidang don kam ban yarap ngidon kam ban yarap iwe pan haganya slop juga rukun. Kumtaru kijo ki mensim, wat ki mensim nasi ki balai ki mane berbor, berkiwan pendep ki kabram juki mensim ki duai, ki pendep ki kabram niam, ki lech ki jingi sen gieng berdatte, hari makiru ki don kami ki jirap ki jungi, nama ngimtip ya ki jing long ka mensim ki jongki. Ilias ngaw ya kejing pulih ke pasmong tengan. Ya kata kejing terang ya ublay. Namar ku manglo pi kadai kejing sakhi ya ublay hakan pertei. Suk kinong yap ki bayap hau trai. Kata kejing yap hau trai ilias ngaw na kejing pulih ke benengkong kata kaski. Haba kita ki nyewut kisi para rangkat berkakme. Kadai sispa asat pausnem. Shua kejing wan jung jisu ngani perthei. Bau siem Antiochus. Siem jong ka ri Persia. Hagba ulapan ulakwa. Ba kine ki ju basang ban bam ya kados niang. Ba kide ban bam be ya kados niang. Kumban nget hagejing nget joki ble joki. Tenrai gini nyewot sipara lang berkat kami ilis ngau ba kim shem la ko ngu ya gani kijing dawa jusim bakin lada piba me dos nyang pin ade yang ai pi di pabam dos nyang ting atrai lada ngi haba pisah rungin apisai tu wai dos nyang mo tenrai hangi karti kedus tor ju kiju la nyau kis nyang bagi dei Kimerat ki baca kliatam. Kimerat ki baca kliatam. Ti nagari kadau kibit ban baham ki. Ti usim ulah kem ki. Bat la sempat ki deki syabuk kita lais ni bagian baham ki dos niang. Ndai wei neki ulah keren nagarten juki wei parro laong. Ayu pimut ban keli ban wat jingtip yangi. Milak loy ban yap ban ya ka papen king ya ka anjungi kepatemen jongi lahi kai ngi bangin manit tang ye we blay bakari ti gedus tor jongi ro kam sya bangin bam gedus nyang te ya uni we la peniap ya banengkong la peniap ya baar la peniap ka tak baar ki magabi ka lang ban yau ya tu ingi ya kani
bahaba ubaar pat ulajan dekut bensim sengap lah papenyap iki late lah pasi iki nagalian jomuni ubaar ulong me upo rati balatim me pendu ingi nakani gejing kebamenta Henry usim kepertei situluk unsapan empat yangi sya keji pertamai junom ya kejing namar bang ilayap nagbanta ka anjong ka anjong blay kalong ban record iladi tidak kejing bami dosnya kemot ngimlong show kibakot Henry nagaliang jong ini siyang sisem way hadin way pan ulah syak pendiam kaduk hadwai poi ke bakhamadin to menta sama phi khaptam yu baritam ki ong kumno pesene berkoi hin men ju phi ki layam la kumno stang ba phi pin sa kila persyang ban pen bie je da kilai pujat itu sker Henry om shimladon naplen kita nyomot ki kun kiban ngop hagata ke jisi pensyoi wei naki wak keneri lagi ti berluang apa lagi ti dan buram ngali yakine na peneng bat ngai lagi men ki don na peneng maca badamar ka anju ngambenut yaki bat nakermen bangasayo pat yaki la kawaya pakai ti juki breu ban bot jingmut ya ke jing kermen jang ublay ban unai ban an sapan embiang yangi hadau herai yamete enam don satia ke jimi pan jang ke jing tengi don hang ni kun man para bi ban puson ya ke ni ke jing slur jang ke kalong yin rosem ban pan bana ya ke jimi pan jang ke jing Tegane kapenlong ini bangiru mangni inget ba kane ke jimi pan kalong nakabanta ki bi bathon jengi bat nakabanta jengiru kemau Pakistan bi kadau jong jinglong Kristan kade kadau jong jimi pan Lada pipule naga shiti banangkong siki koren kelnong bahat san baro shil nong kren syapang kani kajing bipan batu Paulus Apostol kumu Farisi Uparisi Washirham Ungej Hagajimi Pan Kisadusi Kemuliaan segala mantagaski Kibelawan bantan jo Yesu Syabhang kita gajing syongkha Ba Ladoni kita ki nyungut sipara Namar bau tau hunmen umshim lala bansei kun nagbanta haba ulayap no utau para udeban syongkurim eta kentei kumjuro we hadin we pat baro ndrengot kibadegi para jong utau hunmen la syongkurim ya kata kentei dendrai habeneng haga bekut lakli kisadusi haga jimipat kani ka kanthai ka nong katanga chung lu kini nyongut se kini yang tu kini kani reu jisu ubade balawan kani ka perthai balong ini gentin jar bangai janga wala do ya pun batau ba bermambi bangai janga unom yap lanu lanuru baba mi ka do janga bodi ka snam janga manga ngapa tahu Bat nga seperti padi uha ka sengi kadu.
Jisu boong gini ulang kumno yagini sadusi pi kibreu pi perkat tang sepang kecing em juga pertei tang sepang kado tang kecing berbiang ya kecing dorkam juga do Henry endalayam kam don shu kata kecing kwa jong kado nama arba hangta kuboong kitab jing benbau kalau nambah arkuwe kot basau hangtau blame fanyat no ki umat baro lagi kemat joki enam don jingyap ne jingyam shu jing lenyar ne jingpang nama ka perthei ka manshua kala lek no endangi lek shau blay kani ka perthei ka mata kala lek no ngiyo ka perthei ka thamai haga banam don shu kata jing pensyongkha ne ka jing syongkha te na kini daw bakla shibun te Paulus apostol ubade Farisi akan hun ubade kinang bodi ka kinang batay ka ain jo Moses ki Farisi ki nget ke jimi pan une Farisi ko bang laong ni phi haga sti ban kong si koren kelong bakat san senga bolong kum no sipang kani ki jimi pan baro sil nong ulnang khasan kong kumni ega kren sipang ke jimi pan ko para ngakwa ban kan mau ye phi ye ka gospel bagi le yala phi ba ye ka ba phi la yo pdiang ba de ba phi yang scam ye phi la pdiem ka gospel la da phi bat scam ye ka ko ba le yala phi labgam ta phi la ngai le no e ngai ti pateng ipi ya kata kabang la ngaru ngaliok pediang bau kres layak naga benta ki pop jengi katkum gejing thok balat tebu katkum gejing thok ulame pa ta sngi balai bad ba layo i u dau kepas nanta dagi khat argut hari kata layo i u dagi sans pangut ki para bangai baro lang ba naki ba don nakiro ibrang em wala dari don ki balayam bat hang tu nakaliang jeng Paulus on hantar ida Jakob bat ki apostol kadoe paro la iu danga lakum bakhalor ti nakaliang jeng Paulus apostol kadau balai ba wan ban nge kang Yesu namaru kres ubalami pan ulapau hau hakalenti sya Damaskus but la kren hau om sol balai mepeshitom benyanga la shembau kres ubalayap hande ulami pan mantau kren dikintin kadau jogo jinglong Kristan kadai gijing pan jong utrai Paulus apostol luong yang aban em kalong ukres ban yap lu kalong gejing mentoy namar bau kres ulam ipat lemdau kres ulam ipat kejingnya jungi kalong set a kejingnya lap jungi kalong set a kadau jungi kalong Kristan kadai jungi jimi ipat kadau jungi kalong Kristan kalong ro kadau pengin wan ban penan buram yagi balak lapno kiban bipat ti kejiwan jupi gunman para iye kiba iye baton jupi ki po samra ke pi menta piu i biang ki khamat juki ka khamat ka bakmen kemau ki kwa ki tram dik ba piru pi pen kre bahai lati bandu don rengkat bat ki haga ta sngi haga ba ma piru pi de ban le no ni de kunman para iye ban perkema wilati ya ke jing longkot jo ke jing em le se don aplen jungi ki bala klet ikata ni berkat bagi sadu ang perthei ngilum silum ngim sngop biang le se ka bang akaung siapo hapo bang kala sngai ba la kanu digit syu lajan haka kalkulator lajan nyam syu ki digit te ya katu che ai ngan ai laban don ke jaka puta bahe ki kwa ko the chi the ke jaka
Laban ka kasiar ksa daki 4 kilo. Hendrai ni kuat batin citit. Laban ka ying ke bahe ba itenak kalau ke pales ni kuat syak bercina. Syai ingin rai kata. Kan mau Yesus ong ingin tin wat shwa iki hima beneng bari ki berkhoi sa aibi. Hadu gini ketin yo Yesus kiram jimod ini. Yesus lalong beduk. Ulan desa benong beduk. Sok ki beduk. Nampak himau belai gede ke jongki. Te kata kalong bulan kamba. Te kane kalong ke jingkot i jangai pi. Kasam ke bakandai peu. Try na lengkot ke jingem lam sya jing start don hot. Try na lengkot ke jingem lam sya jing start don hot. Ngin ong ngai kata ngin ra ketika mon jengi. Ra ketika mon ju pi baro. Ngin seu thu ba kane ke jingem jengi kalong ke lengkot. Ji sulong tu pat po elo sangkai. Tebe lagi syarat. Namar ke jing yap kan wan. Kumunong tu hakapor bom pimpoi berkat. Ngin ong lang try na lengkot ke jing em ong jam. Lam sya jing sta donut. Try na lengkot ke jing em. Lam sya jing sta donut. Try na lengkot ke jing em. Lam sya jing sta donut. En ero yu Jesus Christ.